Kipaumin dunia hitabang pat hoi AP wa papatin thangwa menlang avela Chipinthei Talkshow zomkit theiram kit jiwin pathin chu thangwa kit menlang chula tunia guest a inediu Chipinthei Talkshow a guest ai ko ho chul koi madang hitalo lanu mel hoi ta mi thum nunga mel hoi thum TOUTHANG Miss Moreh 2022 NEICY HAOKIP first runner up abana hi Rabika HAOKIP second runner up amohoto ke holim na inanei di uhin tuna chomlang tene na pai taw hite ki pawmin na study an hungje win na chungche wa avialing ki pa thu kain phung kinin tuna ke holim diu hi mi tampi in na he umjong le na hello lai mi tampi kit na lai ding hin hi a chu mi pi he thei dinga hi it's impact tv in ngai lu na zala kain ko wa na ke holim khom kit wa mi pi nan he be che theina di wen na chom khat chom lang te ne ke ho piutin amsa penten Miss Lanu na Caroline to ne ke holim hitin Caroline to hi nangmen self introduction khabe ne ga nei pi ding khen the me kamin chu hi le HAOKIP Caroline TOUTHANG ka chen na kho chu hi le new season ahin tu hin BA third semester ka hin la in Mare college a khon chule kum somni ka hin ucha hi mi nga ke huvin chule kanu min chu ningchin TOUTHANG chule kapa min chu haulun TOUTHANG a hi to an ucha is ni hun ti tai ucha mi nga nang chu aniau pen yam aniau pen ni na ke phamen ala tu NEICY HAOKIP na first runner amato khabe self introduction ega nei pi kitbo ama sapenin ki pa amin pathenin damna ap vin hile tuni ko tokso ki haulimna ene khom theina jiben ama sapeni pathen chu thangwa na khen pi masa e keima LHEINGNEIHOI kamin ngai chu hile NEICY HAOKIP kanu min nemchin HAOKIP kapa min pauza thang HAOKIP ka umna wang kho hi Zion Veng Moreh ward number 7 hi ucha hi le mi li ka hi win ke hi anyau pin ka hi in ka ute zo si zo aznai tai na ke to hi ke bo ka hi in bale kamin ka kum hi le kum somni class 10 chu same area chu champola kan chain 12 chu hi le Raven college chu champur mama na CBSE nuya hin bale graduate hi le DM College of Science lai ko hi in tule tu hin Moreh private teacher ling kapangin he ki pau me oja panto beauty pageant nan ko me chona nong lol hingin chi pathin pathei bu na zal hin chule ipi saidam jo Miss Lanu Caroline to nang hi aniau pen hi kit honin na amel hoi pen ti dan de hitan ai latun Miss Rabika HAOKIP second runner up ama in self introduction nei ga nei pi kino Amasan hitibang papai pi pathin chu thangwa inam hanlang ke kamin chu ahile Rebecca KIMNEICHOI HAOKIP ahin kahung kon do na chu ahile Moreh ngam khaiveng XTC unit 7 ahi ke hoi hi uchami nga ka hiwin numei li le pasal khat chule ke hi ani channa ka hi e kapa min chu ahile ngam khupau HAOKIP ahin chule kanu min chu thineiling HAOKIP ahi tule tu ahin graduate ka hitan class 10 chanchu Moreh St George tin ka kain bale 11 12 chu Churchampura St Paul hun ka kain chijong chu CBSE mama hin na bale college hi BA hi modern college ka kain tu hi MA SIMD ka hin December tingle Manipur University ho economics honor ka SIMD hi okay ki pau men na mel hoi na chung chu na le kha thim ta min hi ti yong chu mi pi tam pi viewers on dong in a het devin I can team kinin chile to hin first question na normal random question hin na imicha ha di yong hi di pu in ala Caroline to ana ke holim masapian kin team question hi Caroline chi nangin hi chi beauty pageant honglut hi tu chung stage performance na bol amma sapian ham hello wale masanga chu perform na bol na ana kham chile ipilung na gela hitabang beauty pageant na honglut nam amasan chi ka zauna masat pen hi na chile kala na zong masat pen hi jin ki pa mai chile hi chi khong zau hi honestly ka ki gong pon na ti dan chu ka ute hon lai amoin
i support zaluvana zaunen tia khoi ai sei ji wa chu chule sponsor di jong om ki ta ji achulai chu kong zau hi mazau si aphalam lamin ahong chi do en chi chu ka ki pal he ke jong chi chu he to chu ne in ko te na u te ho in zau in ati na nang ma vil si lo nang ma a ko na ki gut na cha num mi de lo na ai wang to jin hong lo thengin na nu ho za la hi tan te na ale ki paumin ale tu ahin abanin NEICY to na ke holim ken NEICY nangin to hi chi beauty pageant hong lut na hi ama sapen ham chale na ipilung na ke la hi beauty pageant na hi panmun nahin la ham kaya dinga zong tu kum ka zaw ama sapen hi in na khat more chawang kot mandi hong ki ti chun nga gol hang te dinga evet zingo chu hi le Miss Kut Mr Kut chu hi in na kay bang chu kan ki gung pon kawai yong kawai si in hi chu na chilang hoi kana thanum be hi in a hi in khat vai kanu hin na now khat vai be gapang tang na hin khwa na na su mil moding hi e tin chele hi ji chun kay zong ka gi ga lai ta chun ka veng ho representative dan in ka veng ho hin ka khang to hong ki bangin a hi le kay min chon pilot ven hi ji chun kapugau kiti tale na kapugau hin imazau si in pan la pi in get work hita ta sponsor hita ta bonds ken na pan a hin la in hi le ke man bonds ang ka support in hi e ga zawi ne atin ke bang su ka ki ging chapo in na ta san net ka ons kan nei po in a hi in ke ma ka ki ta san sang in chun kanu a hi in ka veng mi te a hi in ka yut lam kai kho a hi in amo ta sana zala chu kalsonga kan zaw kha hi in hizi chun kan zaw na azong pathinen pathei bo in fashioner sapna ka hin la in he ka kipe ke pawmen ai cho hi thil ho hi lo hen na ding hi hum ting la thil hi za chum chu ma ko ni hong ke to ji in na ai chi wang phat na chu nang chunga hong chu ki hin ai ji chu koi ma dang ji lo injuan sei ma mi iphem igya lo lam be a ko na thil dong hi hong ke to ji hin na wang pha in mabana yong nong masal ding yong kin pi ta ni ti yong ka phun in tin toin na loinu Rebecca na now Rebecca ki ta pe Rebecca nang in chi beauty pageant ho nong lung lut na hi na EPG pe na lung lut na hin nei ham chule ai lo na hin ni wa pa na thanup na hin nei panam ti jene khan ega sai pio tukum ka din na hikia dinga zong first time hin na ai wanga chilang pang hi ti ting len kaniawa kunin zong TV ho hun na kana visit hoin tukum ka hong zaw na loji chu a hi le ai ho ai mi te kut momong hina ka ngai sang ma in ni khat ting le hun ipilang pang zong la ka participate no min na hi ji a chu tukum hi ka veda hi le hun more te di tin kum get lang ka naman lo hin na tukum ka hong man wa hi ke ka khandong ka youth life to hong ki tu cha kha in na hi ji a chu gen ka gel chu ipi hami tia le hun inam chon dang lang program ho hong om ting le na kalhat no min na hi ja chon khavei be ki la le ke dinga jong experience ka ti na hi ja chu ka phat hong hi ka vet to le aji chu thilo si hin phat ane tin ka ta sanin na hi ji chun masanging jong chu kanalung lut wanga chu kana zau thei lo ta timing a ho min nai wa tu chunga chu BA ka graduate to MA ka sim ki ka ji a chu ki ka gap na om lai ta hi ja chu tu ko mi zawa zauding ka hial tu chong mi ke dinga phat kilam chang pen etia kanu la ka pa ko mayong ka saya chule am ho phal na zala na ka zau hin ke ya dinga wang hi Miss Kut bo hi na e ho inam chon dan wa hi chi bo hi kana zau no ma hi pon na more ten sport tu chung yong ka bolo vin na dai che marathon a jong kana zau win zo lo zo mi tai wanga kha be participate han lang le hun ke dinga experience na chu chu kan nei nom hin ji chun marathon a jong ka zau win culture dance competition ho jong ka zau win na chule ani hua thil dang ho jong na ki pi na thei thia ka ki pi a chule contest chung changa hi le hun cái cái nhiều quá na su kan lung gel hin eva kisung lal ma ka hin na aji chu ta sala mai ve ting la khun ka hai ding zo pon na ai ho concept beauty pageant hin ti pa la ta sal hin ser hin na ai wanga chu tu chung chu ti se dam
ka hing zau dinga chu ka ki gelen a hi le iti da na ki ho ta bangong na zau the da ham inam chon dan a hi phat phat a hi le na ilung lut a hi nga la hun what if ti pa ho ka nei nom lo hin na hi ja chu a ji chu tu chung hi zau hi leng khunung ting le ka ki si in om lo na I could have done that na ti hong ka nei nom lo hi ja chu hi chi long put nei ta go ma ho na tu kum na chu hong participate ka hi ki pa men na fel dan chu tampi a ki hebe en marathon race on na perform na ball kit then za chung so ma dan sports na se ma banga chen lunglut ta nei mi nei in so mi him get experience ki la de na everything should have experience na till he pem we need to try ball put in to a na hong na bon wa hi more nunga hoi la a keng do pen din ho thmi ni ta in nunga me hoi thum ta ni ta wen chawang tang pa ti taw te pasal akila eti yong akiza in amo hi ahung thei ta pu in ep hi jong le ma ba na hong ki ko kin an mo hung min tin ahung ni thei lo wa hi jong le ako pu in yong le na me nunga ho si sin hong zi win na ki pa thu atum ben ka sei kit no min tun double question khat kan do in double question hi Caroline na pa nikipa na pen happiest moment na happiest moment tile how would like to define success na yung kanega sa ipyo kain hua hi happiest moment lang tam ta omen na sai dinga chu tam ta omen hin tu chung kut kazawa unexpected na hope zong kanelo tidan chu low confidence mi kahi inna kahi jilaya KHONGSAI KHONGLA zong ka ki pa ma man chi one of my happiest teasing time na ka ki pa na pen zong chu hi chile success defining tile success hi hard work ngai he na hard work akona success ong ngai khatin ma aji chu tu chunga ku da zong chu mi het pa loving chun sunglangin chun na ti sai di ham ai ma gunchu na le ki ham bol na tam ta na om min chu hi cho ko na chu success hong the hi ji chun hard work ko na ka mu hi ji chun ke jong success hi hard work ji hi te ka define no successful life ki hi ai chu pot tho hard work ngai thi na hin na ki pa min tun NEICY ni ka holim kit hin na NEICY nang ma in as a women tau te no mai khat tau te na as a girl tas pare na no mai khat hi na hi it just say dam ipitilam dola hin ku hi ke mangle fai painting ani gel umma ti dan chuna no mai khat ni ip chon dan ki sin sa lam ham ipidam dola hin ku hi ke mangle fai painting ti na ti nong gel na ne yam ki pa min na ke zong no mai ka hi na a question cho angai mama in no mai hin ku khana hin ama sa pe na cho ake bazing cho hile koi hile no mai hile pusa hile pathin ta sa masat ngai na pasina ke nem de hi in hezi chon ke zong no mai ka hi in nunga ka hi lai ta hi in in be zong tam de hi in hezi chon ada ga sai ding in nu le pa ha obe hello le nu le pa thungai hi na chu ta zong le chon chan dan no mai hi society hin no mai hi pi ha there is a level of expectation from society is it azong tham khat pathin zong ngai luding chuta zong le nu le pa thu ngai de so is ing pathin zong ngai pathin zong heading nu le pa thu yong ngai din na ki pa men na ai le abanin Rebecca thana kholi mitin back nangin eho society hi festival limpen chawangku in even na iti chawangku na hi contestant ho hin English pau alo sap pau hi tamzo china lungpi da ne gel ta wen na English pau ha man wen hi chi hi phana sa zo am nang ma lung gel na phana sat na umam chele ei mi pawa perform ki bol le phana sa zo na iti lung gel na ne ke ma personal note in na good hong ki ting le ai ma
ทาโดโบวินมันฮิปอนนะมีโซโอมินไปเตโอมินโซโอมินอาซัดซัดนะมันขโมยหินนะอโมจุนไอโหทาโดปาวิอาเฮเตเตดูเฮตินาซงฮิปอนนะฮิจิอาจูอังกฤษไอโหตัวไรคังดิงาคอมเมนต์แลงกุจากิมันจิอาจูอังกฤษปาวจะฮิบุยกษปอนนะฮิจิงซงแล้วอีปีกุดอิมันติงเลยอีปีเลยปูหันนะเฮทีมหันนี่ที่อาจงเลยมิกซ์มิกซ์เทียฮิจงเลยมันเทียนะจุเลยอังกฤษอาจูทัวเทียฮิจงเลยทัวดิ้งอาองจูบุยกษปอยนะอจิจู for example ตุกุมกี่หัว contest ก็ดิ้งนาว่าจุนนะก็ jury member หงจูอบวนวัดทาโดฮิโปวินนะtribe dang ng om hin na hi chi chun am ho het thei am ho chu point video hi ji ba chuna am ho thei ding an jong chu sei nge ti ale english chu kilam chang penin te tia ho lung khel nei puma ken jong english a ho ka hin don pore hi chi chun ke ding a chuna english pau za a I bol pen hi na bui ima sapoi apai english pau hi man na phai ji next level long din mun hin chut di hom ke hello hin min ko chuna so I perform the ball successful life on level khat ni cho next level of EPT hoi lang na su diam ki hello hi na it's a practice ngai the experience nei ngai a pau he ong le english pau he ong le ani ni as gp ngai na khit ngai ai le he chi pejin nong din na su ngai na chawang kut su ngai nang ma in repeat question kan do hen experience phat chum na EP na mu do umam na nga dinga ke first of all kyo nga bula jing ka say tayo na chilay ko na kamudo chu piham tila hun ka potential ka kihet do na bala hun kay di nga jong experience ay hin na hunong tingle ka jinay tinghan lang pilang hi jong la hun na kay di nga chu memorable khat hong hi ding hitan na I have achieved something in my life ti khat ho satisfaction ka hinay thay ding hin na chile hichikut ako na kading ba ko na hi ka bodo nom pen chu hilena ka introduction rawai jong chu ka sehin ipilang pang hi jong le ka to ding ka tham ding mabana na ka bol na ipilang pang hi jong le hun I want to be a reliable person ka tihin na for my family na family adiong society ang chule community ho ading ho na chilai ka dinga ko na hi mi het thai kong hi a hi le hi cha ko na hi ken jong mabana ho thildang dang ka bol hi jong le na through this anne ma ko na chumi ning he ta thildang I hong bol betting la hon na society dinga thangkat contribute ka hong bol thai al hon kai dinga na ka ding lo purpose na ka satisfy he chi chu ki pao min na apa ta bang nong gel na nei thai chana mi tam pi ni izani papam agiala atong do lo mi ang tamin na agial ju ha gela gel to do de te ngai na ki pao min alatun miss Moreh 2022 mata khabe na question khat na ke set ki mitin ale Caroline ngin mabana hi tu chung na lo thin na chung chang ai na mabana hi next state my EP lungel na ne yang umda khat chu na lung tup EP na ne yam state level na state level chawang kut next chawang kut state level la din kit ding na ti am ai lo le or any other stage performance hum khale perform bol dengan ki gyal na khan ji ka kita asan be pa ji cho ipi mabana ka to de ke pon ji chun pathinen phasa le bol di zong le na ama khanin ka pi do jinga ji cho mabana hi ipilam pama na to tidan cho mihim khar ki hin nume hi wanga chu aim nei mo he pon na mabana zong ipi ka bol di hi chu wang ke chat nai par hi wangin mabana hi bol di ho hi ong ki to lo kha phat kan pi man zo lo kha jong la ka zaw lo ding phat kan ya chance kan ya le na chawang choi le ka perform de he ya expectation lo le ding ding awan ki gyal be se lo na I want by chance an phat ong kilim kha le perform na bol de na apain ale nang ma hin ko ha na sa pen na ha na sa pen kitile nanga dinga num lehel ti dan te na ha sa pen ni khu ipipen umam na ne okha ni khu ti dan tai ke hin kwa ha ka sa pen ni khu chu hi la ke hin kan ni o min na ma hi mun choma na le kha kan ni simin se ma hi pi hin
ama hi chi ko umzo khong kile lo kang kile vin chun dam lo na in na cancer ve in chilai chun na sa ta dam lo ke boarding ko ka vilong ka vil thelo pha zong kilam chang lo lai chu thina ong nei tan na hi chim sangin chun ke dinga kanu kapa ta bang be be he na ka close be it's like athi ma sanga ka kyo pi man zo lo ai lo hala good bye chi jong hina ka sei man lo hi chi no mo ka sa pen in chule tu change hina ka ki pa thei phoi chi chunga hen ka ki si na song a he chi nani chunga na no mo the en hi jong le mi min ipem mim kha chu pa ma sa pul ma sa ti khramina em cha han jep nang hoi athi ma sa ding e da lam sa diu hin yong le e cha pang ho ding ki ngai lu ki be na di wa yo hi thil yo hi gel din an pem mo na si be se lo ding ka ti ne ai le nei sin ngin to ai question kan do ding hi nunga na hi na nunga alai hin khu hin ala next in the future a chu hung jin ei ding hi ta na na hung jin ei ding hi a le hi chi inchen sin na ma hi no mei le pasal te ta te no mei le pasalin koi jin mo pu na sa nge ti an na gel na gel kham em hin kho hi na malama is it sun in sung khat agiti tinga le no mei khat bo se in mi nu bo se na pu thai lo mi pa bo se na pu thai lo hi in mi nu le mi pa cho mi him ta bang akeng khat lang khat a hi na iza cho ani ni na ke ngai na ai wangin ke ho in sunga iga te ka le ka pam ta poi na hezi sun ka pai in dal hata in kanu hin acham se in kum thaget ka hya pasa hin ka pai ni dal ha hin kanu he thaget hya pasa chu keng khana hung ding a hi na mai tha hin ti di ta in ai wangin ama wangin kani ka cha hi ta lawale best education na bala nu la pa nei ho sang sanga jong biha in tilosi ibol pi zawin na hizi chun nge ke su dinga bang chu ka pa chu aum lo hi ta hizi chun minu in hin sim do hi in chen hin sim do hi ai wanga alang pya wang hi ani nia na mi pa hi lang minu hi jong le ani nya ke ngai hi keng khat hi za chu ding khom te ngai hi adi na wai ten ansel nei pin ke gel bit hi na ki pa men koi chon ki se tum lo ding nu pa chu khat na din khom de na amo pon ta khat nei tin hin ki pa men ai le to ai now Rebecca ko na kan do nom che hi ki le education eho society education system ki ta te eho society education chung chang tho ai lungial na seinom na nei kha le ne kha ne ga sei pi o cái dòng ở ra cái bằng na vang chú còn phanh lăng cái hiện na hi sinh dòng le cái nào thì hôn na cái relativeole khá sim tan hu cái vật hi le hôn amo atam zo by heart system a chi vin na abale amo kyu dòng chú hi lawa parents ho ko mayong na sei nom ti de hamna ka sei la nom pen chu hi le hun parents ho hin ipi gel ham tela icha te hi exam a pass a hi le a kilo hing tai na a them tai ti hui gelo hin na chi chu hi lawa hin chi sanga chu lekha asimoting le aleha kuna chu ipi a grab do ovam na knowledge ipi chu akila do wa hin hwa apply thading ham na chi zo hul ta lowa ai lo le hun acha ti school a hona ipi ti chon ji nawam abang ki mo parents ho hun school ikai sa ji nawin ai wanga EPG life isung hol dawa na ikisa boy ji wa chu icha tiong ivil zo ji poven na hi chun education lang pang ting pha long hun icha tiong school ai piti chonu hinam chong hi ozo ho concern bol le ti chong chu parents ho ka ma ka sei no ma hin na abale Alekha sum chung changa ho sei diong hi ting le hun lekha simoting le hun ken yut ho na alekha sum chapang ho adi sera 8 9 10 ho ko mana adang mong chwa hinan mi jing jong la mo ho it is a future dinga ho agel alang like ta hiu hin na hi ja chu amo ko ma ka sei num pen chwa hi le lekha simoting le hun a hin hwa ki hin su na theding min sim ho han na aji chu
เลขาอิสิมสิงว่าจะมีอยู่สิจู IAS หรือ IPS ที่เขาสู้ดีของฮิปอนฮิจิงส่งละ knowledge จู grab เห็นหลังนะฮิจิ knowledge จากคนน่ะจุนอากินส่วนนั่งอีพิลังปังอาทีมหำนะจิลังปังจูอากินส่วนในไทยดิ่งจูคนเลขาจูเฮทุมเฮไทยอยู่เห็น understand อยู่เห็นนะจีจูกับภาษาจีเอาจูเห็นใส่ตัวเฮียคิดว่ามันน่ะเอาไว้อันส่วนนั้นพิจารณาจูเพียงตัวลายจูอินุยปาเตียเป็นจะพังเตียเฮียอัน by heart system มาหาปุยเบสเสียเท่ามัน without knowledge อะไรเลยก็ใช้มันจะ experience ในลีละมั่วซิมสิมั่วไปค่ะไอ้จะพังไว้ตัวไอ้ที่อย่างที่มาจากนี่กี่น่ะกี่ละสันเท่าเองยังกี่ขีดนะครับฉะนั้นใช้ตัวเองกี่ปาถูกกันพูงินอะไรmore miss no comment นี่แค่วันนี้บอกจริงอะไรsociety สุงาหินะsociety สุงาหินั่นเดียวก็ที่ละ flow อีจีปีดานไว้นะดู situation มองที่ตรงนั้นนั่นเดียวอีพีมั่มน่าคุกี้ society จุดละขันโตเบียนั่นเองอีพีลงเกลนั่นเองมั่มเนี่ยคนนี้ก็ใช่ไอ้เขาคุกี้ society กิใส่สิทนะเดี๋ยวมีขัดอร่อยงาเลยเห็นดอมสังละว่าใครหาดิ้งอาศัยสิดิ้งอันนี้นึงอามินสินาดีหัวดีด้านจุดที่นี่โอ้จ่ามีหลายสำนักไทยดิ้งนะที่เราจะเอาบอลตัวจีวินที่กับปุ่นมาอินไอ้เห็นก็เห็นจงเลยนะไอ้มาจุดดิ้งคนกี่เยลุตินมาบ้านอีพีนะตัวไอ้เกี่ยปนิจิจุนsociety กันตรงนั้นดิ้งไอ้เห็นกิลงตัวอุตินจะเละกิ support จุงอุตินมาบ้านมีเตะจัดดังลำดำเตะวัดจุยอีเห็นดิวินจงปันละจิโอเตะที่จุกเสียน้องมั้ยไอ้เละตัวจึงน้องโหลดเห็นละป่าเห็นนะน้องโหลดเห็นละป่าฮีปิดใส่ดำ bad comments ไอ้เราจัดจนน้อง feedback นี่มูลลำบากเห็นนะมีใช่มาไม่หัว society ฮีกิเดมนะว่ามีโอซีวังกติฮิปุ่นอันตั้มโจเห็นมีขัด successful lifeเนี่ย level ขัดอันในเตียงคนอีที่ใช้ดำ back pin ที่ดาวเท่านั้นที่ตะบังไว้ bad comments ที่หัว well even singer เห็นลัง actress ยงเลยมีขัดกะที่บอลคิลนะครับจะกะที่เขาว่าซีมหอยดิ้งใส่ผัดสร้างอ่ะจูอีปิดใส่ดำกะใส่เสีย bad comment กะปิดดิ้งมีลุงทิมกะสุดนัดดิ้งตีไปอีที่ฉันว่าเบด้านเนี่ยเอามาจีวังโคเขาอยากหอยโลขันเห็นฮิตที่สร้างจนตัวดิ้งกี่ support ดิ้งที่เขาโจดิ้งเนี่ยนะจริงๆแล้วก็performer นู้ performer ป้าต้องจะมองเดียวปัจจุบันตินมันขันโตน่าในเวทีเห็นนะกี่ป้าเอามินเห็นเลยในนั่นเองกะใส่ดิ้งไอ้หัวโลจะกะใส่มันโลที่ในตั้มปีเอามินนะโลที่ในตั้มปีเอามินที่โลที่ในที่นั่นจู IPS IAS กิติหัวมูหัวฮีอันหัวบุฮีเอวเห็นเอวใส่เต็นอันโลที่มุงด้านไหนเกี่ยวเลยนะโลที่น้องจะฮีนะโลที่ในตั้มปีที่ที่จะจุ่มเอามินอะไร EPPN นี่กี่บอลเห็นลังเลยนะเอาเลย EPPN ที่คิดตรงเห็นลังเห็นเลยคิดว่าถึงเป็นที่อะไรเลย successful life EPPN นี่ที่อันนี้เกี่ยวมัน success ที่อะไรจน definition ต่างๆไม่เห็นนะพี่เป็นไอ้หัวมณิปุรมีเตียนอดีตสนาไอ้มีเตียหัวนะโลหินกิติพัฒน์ government job จะเห็นนะเห็นจนโลหินที่ตั้งแต่สไลม์มันก็มอร์สว่างกดก็คงดึงไทยว่า first กันละจงเห็นมีดิ่งจุดนี้มาเห็นจงเลยนะเกยดิ่งจุด first achievement เห็นจุดตั้งจงเลยอินสุงาดิ่ง first pen ก็เห็นจุดตั้งบังดิ่งไทยจุดตั้ง platform ดิ่งโดดไทยเกย first pen อินสุงาดิ่งก็เห็นจุดนะfirst ก็เห็นละตาเห็นเลยจงจุดโลหินขัดเห็นนะโลหินที่อีตาบังเงินเลขาคิดสิ่งจงเลยอโลหินเราอโลหินไทยเราจงเห็นโลหินนี่กิติพัฒน์เลยเห็นเนี่ยเกี่ยวกับเกมในไลฟ์ที่เรียก aviation อะไรอย่างนั้นกันนู้นเลยกับกันนู้นหัวดิ่งจุดวางจุด government job อะไรอย่างนี้วางเงินกันนู้นจุด aviation เราจะ support แบบนี้วางเกี่ยวจุด aviation จุดก็ละอะไรจุดjust in case ก็จะ aviation จุดก็ dream จุดก็ achieve อะไรจุดเกี่ยวกับงานโลหินอะไรอย่างนี้จังจุดนะโลหินนี่ it is ก็ใส่เป็นก็ใส่นุ่มเป็นจุดเลยอีบอลลัมเจ้าเสียอีพิลัมเหตุแต่เลี้ยขลัมมีฮัลลังตาจังเลยอินาโตนั่นลัมมีฮัลลังอีพิพิลัมมีฮัลลัง company จังเลย company นั่นโตนั่นฮีฮัลลังตาจังเลย film star ลังฮีฮัลลังนะ
cho là ngay ibo zo si hard work ngai jin chu ta zong le never give up na mim khat hi koi zo si chu kha bai try ki lol hing da ham na a hi wangin I lu pha no le kha bai ke phong do ki no tin ding do ki no hi tin na ga bol ki no hi te so hi ki pa min na ti ju enjoy sei ma bang wa chu hard work ngai na hard work gun chu ta pon tho tan na tu hin lol hin na ki san hin ki pa min ale Rebecca question kan do de hin chi hi it is idam yo society adinga na pachum tampiong an ko do de hin ichi kan sei do nom hi yo society atu to nang ma in na dei lo pen na enja question ta bang se na dei lo pen ep umam na chule phachum be kit na thei dinga hi ep pen hi ki bol le chi hi hoizon te tian lunggel na ne ke on ja ka sei bangin chuna ke hin society ai de ka experience a kuna na ka de lo khat ka hin mu do chu ai hi le education lang mama hin na aji chu parents so hin lockdown adi di lockdown ki pat a kuna hi acha te hi atam zo hi lekha sim sa ta lowa lo langa na to asol na hinge chu lai pa da dinga chu pha hin na ai wanga chu ahung no hung uting le hun am hoyong knowledge izar ham khara la samji hi ta na hi chi sanga chun tu le tu a ki hin so nading aki hol sang wa chun na education hi pi ma saw hen aji chu education is a basic human rights na government in jong implement a bol hin na chapang lekha chu asim tai te dinga ji chu education chu chapang khat chun anei tai te a hi le khunung ting le ki hin so na chu tai te hin na hi ja chu chilang pang hi parents on hunggel kho hen lang na education langa chi kiu se hi lowin anjong chu ka sai ta in education ka sim sa tai tia school mo kai sa ho ki chai hi lo na chi sang chun ka cha ten hoi sela sim hinam aga pi lo do hinam na chi ho aga holding jong ka ngai cha in na a teacher so ka concern hen lang ka cha te hi pha hinam le kha paten sim hinam homework ho hoi se bol hinam tu teacher to khala khat hun ki ho ma nei le na chi pa la hun a cha te yong chu amona ong chu a teacher in a point of view an sei le aman jong a gen thei ha san an sei le khala khat ki he tu thim na ho min tin na he chi a ku na chu chapang chu piti dolai ki bola hi le ama chun he na chi na chu mi bangana a grab thai ding na chule ki hin so na an nei thei de ham ti chu na hum ki mu do thei de hin na he ji a chu kenong society a ka dei lo lampang chu hi le overall as saying na parents or lack of concern for their children na about education is why here adi ena chi cho khoya hoi tu lai nu le pa te enjoy sei ma bong chun chapang ho hen lang alo le acha teo achanu teo acha pateo hi le kha simeta mo le kha sima mo sol jing ai wang acha ten ep bola ep to hamti hello tamen na so we should always connect ngai cho cha chu take care management tip ngai mi ai pem khat la khat hi ahong ki tha kang ting la khun ki free hen na ki free cha te en lang ichanu ichapate free be se sa lo di ni cho always connected ni ngai holding jing ngai na phai ki paw men na phat chom khat break na law te ilal gam di ta ong akilal thim ta na ki paw men tu achun miss more nunga athum ho ta ke holim na chu achi thajing ta kilonin break chom cha ka hin la de hi Khoi hi akon hum kisim do don thei zo se hi khoi zu thing sel akon kisim a hi khoi hi test the heart of Manipur
ki pawmin tu chun break chomja ki la chu ki chai ta in tuen ke holim na chna pan ki taw hite Miss Moreh 2022 avel nang ko ma kai sang kan do nomin minu mi pa alo nu le pa to sei ngai ki ti hi na ichang ya phachum na ichang ya phachum na cha ten in nei thei diam na anei jam ti tawte chi nang malung gel neu khat nei ga sai pio ate hoi lo le pai tam ta ki hauzi na ai hi han lang ko hi jong le hin aslam men halam jong le chun inu le pa tu sei chu adi pen ai hetin lautin na eloi pai sang in priority hi amoi pio twin chele mabana jong hi ipelam pam ipina to de ke pon na there is a saying that imina imu theo pathini inu le pa hin na ji chun zana jong asang pen jong amo ama pi ama hoi pi utivin chole ito na lam hoi lang pam jong le hin nu le pa sai nga ya hi machal jingding chole amo ho tu pi nu ya hi hinding in ka sai no rather than eloi ho sangin chun na amo hi first top priority pi uti ti chu ka sai no ki pa me tôi hin nei si neng kan do nom che le nang ma in na yut chan khom pi na na yut life yut generation chan khom pi ho chunga hi ipi hil nom sei nom na nei ki pa ma tu la hi event na la hin first pena hi self love na mi ma ki in khan tawng dung zui in social media zong hita na tu la hi atam zo social media langa ilung lut ve na hi le eloi le paite to eloi le paite hita ta ta le in sumi hita ta atam zo hi ipha na atam zo hi social media langa hi pi vin hi le communication zong ha za min na he ji chun ka sai pi num pen chu hi le khununga dinga aphading maybe study na phat a po jingai pi tu I het wam na he ji chun social media lang hi tham khat ki kang se do mo ti na chuta le ma le ma self love ke zong hi low self esteem mi ka hi in na tu chung kong din zong ye ke dang ka sama ma in he ji chun ma le ma ki ta san na ma le ma biham tham khat ki ngai lu za mo hete self love he de na ima zo si hi ang ke pat na hi biham nanul panalong sit he ke hena he wangin you should love yourself first na mani ki lung sit lo la iti na loi la pai hi lam na loi la pai hi lan lang na in ko te zong le iti na lung sit de ham na self love a hi in zata le confidence a hi in social media la nga tham khat ke counsel tin social media iza zong le aphalama zong tin tu la hi zo application zong ta in na atam zo hi online hi ta in job zong na is it chun education system hi ta ta hi la wala basic knowledge ta current affair hi ta bon sang kya social media phone na smartphone na imu thai ben hi in he ji chun asilanga ki tham khat ke kang seo tin chu ta jong le tu la hi ka vet na le hin adi sanin ke ho chen na khuna drugs si chapang hi tam ta biha bazar chi jong le chapang khang dong me hoi tam ta hi drugs langa hin ke hambol ta bin ji chun kalai ana mama in ke hon sunga jong hi na ji chun chapang khat hi ke hon sunga min kalai ana mama in tu chunga kadin lona ang ka ansal jong chu hi in ke pathinen ahim kon jong hin tin na kala do chanin ka sai nom pen chu he le drugs lung sit in drug lang ahim ki ham bol po tin hi nan tel na ta sa kyu ki hi po in na lagaw lam jong asu sit hi in na chu ta jong education jong asu sit hi in na khang dong lai na sa khang na sa na khang dong lai jong chu na atam zo ala amang hi ji chu na chu ka sai nom hi ke pa men na tu ho ki society sung se ta lo mei thei la mi long sung yong la ai so pi ho chung chang thu yong la dan chu ka drugs addict ho vel hi atam ta in na choi thil phalo ta hin chi hi as a Christian ho hin khwa dinga yong hi ikipal naulin pen yong hui ta in na to ai thei chana chu ki kang se ding na social media man ji heute ti hi na ki pa min wai te nei don bu jin avel ben ki pa thu khen phongin tun Rebecca what is your biggest challenge in life so far and whom would you like to give a credit for your success
my biggest challenge in life na tila challenges jo tam ta khat I journey through on na kitu in na ai wanga ke ma personal note a say dinga hi le hun ka biggest challenge jo overcoming fear hi na til khat ka bol nom ting le hun ti say them self esteem issues kan nei ji in na ka confident nong alek ji hin na aji chu ke ma personal life a hi pitam body image hin ka struggle mo mongin na aji chu ka weight hi ki fluctuate ji hin ka hel ji ana bang le hun u tingel ka hung u jin bang le hun pulo hello ka hung mo gong ji na hi chu ja kuna bad comment song tam ta ha ka to hin bala adi dia tu chung kut ka panin song chun na live comment ayong chu aza za save hin na hi jing jong la ka sai nom pen chu hi la hun la ya dinga nga le hi la hun we should have the courage to overcome your fear na aji so mi khadin jong NEICY hin na if you have fear so you have the power to overcome it ti hin na NEICY ko na chu kyong kalung thima hi ka kichinga na khiwi o banga ka ki o a ti ipilang pang hi jong la hun ka kichara hi le hun power ka nei na pathin na to pan puma na pathina through Christ by faith na hard work through Christ by faith a hi ka fear ho chu ka hin overcome hin na hi ja chu younger generation na lang ko hi jong la ka sai nom chu a hi le ipilang pang hi jong fear na nei uva le hun you have the power to overcome it through Christ by faith so here okay lol hin ki ti ho hello le lung thup lung gel ho hi cha chum in zo sei ma bo me cha chum ma ko na thil hum do ji na ta ju nang in jong phem ta bang challenge ki tele nang ma life ane ki face pi hi na ti ka handle them na ti le cha ki fight pi nam ti na ahoin ke pa thu ka hin phongin to in Miss 2022 Moreh na ma avialin kan sei do kan do nom ki chu hi le nangin tu chung lol hin na na hin nei hi koi chunga ki pa thu na sei nom credit koi ni pi nom Muslim patin ka tong ba ina hita banga kai ma jong low confidence mi ka hi na ki gin chana jong ka nei pon a hin hi chilai kong la te hi pathin phat thei bu nzal chale nu le pa ulen naw so pi tam ta o min na khet phalawai taw pi jong mo chung cha jong ki pa thu ka sein chale hi chu chung ka zaw du nga hi kaloi ngai ta na aman jong ai ki thopi in ama chunga chong ki pha tu khin sein chule nu chinyau and family na ka ute hi ama jong ai chi ka zaw dinga hi ke man sponsor nen jong ka ti hi loin na ama in hungi nen na sponsor ing eti ji ama chunga jong atha ben ki pha tu khin se ka ki pa ki pa me nai chi nang in lo nang ma in it is successful moments nan nei pa hi koi chunga credit na pi no ma ama sapen imazo se hi pathin phathai pu za la hi na ama sapenin pathin ka hin thang wa in he ta bang success ka mu hi na ka asai ding in kanu a hi in kanu am lo le tun ni khwai ke chilai mana hi tok so azang ka zaw lo de na ta azang le bi ha ta bang success ta bang lol hin na hi kaneng ka nei lo de hi in ta zona kanu hin support ma in na ka thanup na lampi imazo se kanu hin support hin is like the best friend for me na hi in ta zong le kapugau hi in kai bang chu ka sai ma banga chu low self esteem mi ka hi ji chun ka vai si to hi le kana zaw nga poi na kana ke song la lin hi ji chun kapugau hin bang chu in a song in ta san ta in pe ha ama chun imazo si le kap zo response ta zong le kapugau chung azang ke pa thu ka hin phongin kai sanga nang in ni ta san zo ji na ke pa thu ka hin phongin sta le candy hi in sana thoi hi in ama ding is on ji ha good kaman sung wa chun imalam pangzau si in ama te ni ibui pi in na ama te ni makeup artist te ni ko chunga azang ke pa thu ka hin phongin to ta azang le ka u heling hi in ka u ta pe na ama hin design male si design pi hi in ama in design pi antu sunga jo design alang kana la hi in na ka pa in kapute hi in kapute hi ngai lo ma in pa ka nei lo wangin kapute ngai lo dan chon tu sung success to miss good first journal sap kan la in chon aku thing bin na ku thing ani
ขัดอิสินปีเป็นอันกงขัดอีบอลปีเป็นไม้จำตรงอีบอลปีเป็นน่ะสุดท้ายส่งเลยกี่พาทุยใส่ในอัตมินอาเป็นเป็นจนกันว่าจริงก็มาจังไปหาอัตมโซยก็ให้ปางินน่ะอาลาสนาดิ่งเกตเรอุปาวเนี่ยเห็นสุดท้ายเลยนุจินเห็นกันนุ่มมาเห็นอามอยเห็นเวียงยุติเจ้าสิจะบางคนน่ะด้านสุดท้ายส่งเลยพิลัมปังสปอร์ตสุดท้ายส่งเลยมิสกุน่าเจ้าคอนเทสเทนต์นี่นะบอนจังเกอินนี่ฮะไม่จำอันคือน้ำไม่จำที่ท่ากี่พาน้ำไม่จำค่ะอีบอบีเป็นเวียงสงเจ้าสิอินเกาปีเกิดเป็นน้าไม่จำอินปีเกิดเป็นสิจนเกยพิงเงี้ยก็เก็บไปน่าจิกละสุไอ้บางเงินเกยสร้างเงินที่ฮะกับผู้ที่ไอ้อินกับเวียงสุมิที่ไอ้อินกันนู้ไอ้อินก็สูบกับสังกัดไอ้อินนะกับเมคอัพอาร์ติสต์เองอามอโซเห็นไอ้กี่ปาปีเป็นอามอกี่ปานะจูกับแบบยิงกับมูดอาเห็นแหละจีมิสกกระสังอามอกี่ปานะจูกับมัวเห็นแหละจนก็กี่ปาโซเองนะก็กี่ปาเจนเด็กก็ใส่นมเฮ้ยจังเจ้กี่พอเหม็นนะเนี่ยที่ตะบังไอ้ตัวส่วนเทไอ้สปอร์ตเทมีเนี่ยยาเห็นแหละมีแบบกี่จางเรื่องอะไรเลยกี่ดันเทนะแล้วลุงเกี่ยวกับโนมาที่กี่มาชาเลยนะที่ตะบัง support full support เท family background อันนี้จริงอามอจุงนี่ยังจะกี่ปาถู impact ที่วินอันพวกนี้นะกี่พอเหม็นตัว last question นะRebecca นั่งอินนั่งมา youth generation นะ youth เตะดิ่งไอ้อีปีทุ่มอบนมนะใส่นมเนี่ยขัดนั่นเองเนี่ยก็ใส่ปีวะยุติดิ่งก็ใส่นมจูเฮเลมีหิมจูยูนิคหินนะมีขัด success บางจูไอ้มาอาเซียกิเกลที่หิปนนะไอ้มาอิทิพนาลำเป็งจูอาจูมหินฮิจิอาจูนอิทิพนาวอิตาเลนจูนะ first กิโฮโลอิตินนะจิพัดเล่อีปีลำปังอีโบโลฮิซงเล่กุนจูตาเล่ view นะ vision ในตาหุ่นโบโลอิตินนะอาจิจู for example football อาจูอีลงลุดตาเวนะอีลงลุดอาฮิเล่มั่วไปอาเปดิ่งฮิลงนะไปทำกลับลินตาหัวนะไอ้ที่ใส่ทำทัวร์นาเมนต์ลินตาหัวเปโดดิ้งอาหัวนะคิดว่าโซนดิ้งอาหัวนะเปโดดิ้งอาหัวลงตุบในเดียวมาแล้วทุกจงแก experience อากุนันจงกะเซเบลังนะ first all you need is dedication นะ hard work จุเลfaith in God เห็นนะฮิโจทุมฮินันเนียฮิละคนนักฮัมบอลฮิละปะทินินนักหินสุนดิ่งลำปิจูอัสกุนแต่ฮิจิจุนนะอีเปลังปังนับบอลฮิจงเลหุนBible ปะทินโตกิทูปุมาหุนนะอาจิจู Bible อินจงอาศัยนะ proverb บุงสมละกุบจังทุมาหุนนับบอลนัโตจงสิจูปะกายปิโดอินนะจุดดิ่งและนัทิลกอนอบอนจาโลลิงดิ่งอหินนะตินสิตบังฮิจิอาจูฮิจิ Bible ฮิวุยออนกิโอหิตินที่ลังอีโบโลจงสิจะปะทินาปิโดอิตินจุเลกิฮัมบอลหิตินนะนี่ขัดดิ่งเลยหุน success ดิ่งเลยนูเลปะไม่อ่านสากุดหิตินนะจุเลนูเลปะกิวฮิโลเอมาหุน success อะไร society อินำที่หงจู respect is that ทำอะไรหินในดูนะบางอินำสงองจูขันโตวินเตตีฮิจิจุนนับบอลนัตัวจงสิจะปะทินาปิโดเวลังจุเล vision เล point ในตาหุนตรงหิเตที่จะก็ใส่นมให้คือพอมีในทุกหลายด้านหอยนะ all we need is confidence self confidence เองไอ้มีแต่เห็นเลขาชิมลงแล้วก็ฟีลได้อีพีที่ได้บอกว่าติ้งอบไปนะใครในจีบินนะเอาละก็ทิลบอลไปอีที่ดีโอทีครับมัน just trust yourself and have superpower confidence ในง่ายตัวอันนั้น self trust อิสุเนี่ยอะไรจน perform a platform ไม่ก็ดินโดนดิ้งยงจูบอยเทียนนะ so I can do it I'm gonna do it ดีง่ายตัว I'm gonna success ที่ขัดที่เยอะละนะครับจีโร่เห็นนะเอโอไอมีมขัดจนหิดอย่างเลย self confidence ไอ้มาอินในจริงละคนบอลลูกสีจูน่าเนี้ยขัดเลเวลกี่ลาบีเห็นกี่ปามินอีกอย่างลืมน่าจูหอยเทียนนะไอ้ก็เห็น equation กันเสร็จดันจูนั่นลุงงงบวยดีเห็นไอ้ฟังหอยตาแต่ในโดนปุ่นน้องจงเจ้ากี่ปาทุกคนพงยินนะอะไร impact TV อากูนินgive เนี้ยขัดเป็นปีนุ่มเป็นนายจะไม่เป็นตัวฮีปูเปาลินทางคงใส่นะเลฟชันโคลินอามาอินสปอนเซอร์ไอ้บอลไปเห็นนะที่มาสเปนเป็นมิสนุ่มในลาพินละบ้านนะที่ first runner up ในซีนะบ้านที่ระเบิดขัดกันเสียเบียนุ่มจะเลยที่ enjoy อีโดนนะที่หินตุยเตนมันfull sponsor able เห็นนะโปรแกรม guest เจ้าเสียบอลอามอนที่
AP zo he tiang chu ga sei do nomin pha chai na lam hi to ki pa thu chom sa sa na sei nom wang le pha nen kila tan the miss no in angin ki pa thu sei nom le in sei yo amasan ai che mel gel jing na memento tai ba hin che bu paulin thang khongsai am ho in chung nain su na pum pi win na chung wa ki pa thu kein sein ma ba na to na ba zo sa pathin bu jing han chu ki jong la hintui sponsor hong bola hintui te chunga jong ki pa tu sein aji jo thu ki holim phale hin idang cha jing dang no din na dinga hi ta banga ki pi do na hin ne na chung wa ki pa tu ka sein chale ma ba na jong lo hing jing din te chu ka sein no ale nei si nei na phat la the hi ama sape ne hi ta bang phat phai pi wa chuta song la tu nei ki holim now hi pu paulin thang khongsai na amoi nei sponsor ji wa hi in ki pa amin na ho song na to na lam na bon na lam jong si wa pathenin ma cha jing phatheina bu taw han lang chuta song le hintui hi in kaloi ne hen sai bang na hintui hi in ji ken song ka don na tui mama in ji chun ki ho pha jong la chun ka dong chai in ji chun ka don la chun tui ka sa NOND in ke pa amin na phat ma tam ta na hin give up ana ke ho to chalai mona chapang chai jong lang nang man ke olimpina nei nei ka gela la ka ki pa in ai bon chavin commission competent hi in UND hi in chuta jong la tunia hin sponsor pu paulin thangte KHONGSAI hi in chuta jong le hintui te na hin sponsor lo hintui te amho chunga jong bon chavin pathenin imalama na ito naw itham nawa pathei bu jing taw han lang chuta le ma cha jing no hi te ti kan sei no hi ki pau me Rebecca angin phat man do amasan hi chi te bang platform na talk show I hin gel to impact TV chung changa ki pa thu ka hin phongin chule pu paulin thang KHONGSAI le in sung mi te ho jong ki pa ma in ke ho tu chung hi ka het hi lo le first time hin na hi chi chung ki pa thu ka hin sei win chule hin tui te jong a hin ki pa ma in break ka yang chu tam ta ha kana don na tui jong chu tui ma in hi chi chun ani ta hin pathinin lol hin na hin pi han lang na hi imabano wa yong ik khan tau che na ding win jong pathinin ai kan khom han lang ai pi jing tau han che he pau me phat chain lam na phat man tam pi nan dal ha wa like impact TV in kan kol wa na hung wa ki holim the ji win na ho chunga avel ver ki pa thu I phong win do khil sei khil no kha ong le all in ki tham daw te IP hele na hung ji wa na chung ji wa ki pa thu ka in phongin na tunia ding pha chan chen na ngau te ki pa min tu achun ki holim na Miss Kut 2022 Moreh amo nunga mel hoi thum to ki holim na hi chan chun tunia ding ana chai taw te ka ki pa